ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka tanat jengok kai perthai kala pendapat ba hak khat lai terik risau arajar pulai ban pelong ke Shillong Cherry Blossom Festival kaban sedang nadu ka khat nyo terik bat kaban sepenkot hak khat kendai terik risau arajar pulai menteri ka tanat jengok kai perthai ba poling do hak jing keren bikila perthai kubur ulai thu bayak ni tamasa ban sepelong Madan Kurkalang RBDSA Sports Complex Baharempong Ripa District on sadon ki naurai papawnam ki bakan thop ya ronan kiting Neo Sanam, Jonas Blue, Bat Pink Panda. Nalor kini, kita sedon ru kina orang papau nam nak negara jela, kentop ya kami ba Ophelia, ba Lu Majau, Blue Temptation, bat kiwei de kikin huan ruai, nak jela katahan catai lami ni. Kan sedon ru ka cosplay competition, ka Miss bat Mr. Cherry Blossom Pageant, ka choir contest, bat ka karaoke contest. Ke Shillong Cherry Blossom Festival kepada festival kepada do jong ke state ke jongi kamlong mentag kesnem kini tarik kat nyau hadu kat kendai jong November mentag kesnem but kejaka ke kamlong ke Madan boy rombong Kurkalang ground jong ke RBDSA de ni kemilenti ba ginyo kumba live ho hajar ngut ki padba ki pan shimanta ha ki man kasngi jong ki ini ki lai sngi but kumba ngila I na ki stam ki bladep kendai po percent na ki nong wan chekini festival ki dai ki tourist ka bamut pa kanwara ke jumendoi ya ka tourism industry ha ka state kindon ki jakasa ki nakbenta ki niki nong jengok kai syakani ka jela but kani kan harap pan kentiu ya ka yok kokot jong omtang ka thiga district hendrai keleng ki jaka thuk ru ya ka Shillong ha ka ba ki niki performers kin sa de ka state government ka sarkar jela ka lebih tinggal syukur kendai lak nak benda kini ka festival ka ba ka jinglut baro kolom kuma kendai kror de ngikmi lentiru ba kini ki dakar wangi wanra kini ki artist ki ba bet ba kum unio ba ada Grammy Award winner ba unong tho jingrai nanta Ronan Keating kena group kawan Sanam Jonas Blue kini baru kin yo langi keju ka platform bat ki local artist ki jongi ki group ki jongi bat kani rap tang ba kan long ka exposure na benta jongi ndrai rap ru ba kini yo ka promotion ndaki yo banyak kedu ikini ki international artist but bakin yo jakaru haki platform ki bakhan he shabar jongga megala de ka jing yo jimento jongga state ka longru hakani ka festival ba kan longkum ka brand ka banyarap ba kiwe ki nongjmo kai prathai ki tip shapang ka Shillong lingba gani ka Shillong Cherry Blossom Festival.